Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ahabba fitrati falyastanna bi sunnati. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, setaja para guru, para kiai, para masyayikh, langkong-langkong hadratal mukarram, hadratal syekh Raden Kiai Haji Fakhril Askhal, sesangat beten kaula amul jaakin tor angakungakin, hadratal mukarram, hadratal syekh Kiai Haji Jamaluddin Thayyib, sesangat beten kaula amul jaaki tor angakungakin, serta setaja keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Hidayah Al-Muhsiniyah, kecukanan dan setaja para asatid, para asatidah, para sepuh, langkong-langkong senyepoen kampung dan senyepoen tisagak dintok, setaja tamu undangan laki bini, setajana sangat beten kaula amul jaakin. Pertama-tama ngiring beten kaula sareng batu panjenengan setaja amu ciban asokor da ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sikak dima beten kaula sareng batu panjenengan setaja ki ibarengin kesempatan kaangkuy bisa areng-sareng apol kompol akilengki nang ikak dintok. Semoga apa bangkian kak dintok tak cukup karo apangki nang itunya apol kompol nang itunya, tapi terus sampai pagi apol kompol areng sareng apolong nang swargana Gusti Allah Subhanahu wa taala, asareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam ngereng aturakin dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dapun Kanjeng Nabi orang cerek ni kamun isebut asmana Kanjeng Nabi pas tak gelem mau selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Sikak dima berkat perjuangan beliau beten kaula sareng batu panjenengan setaja bisa ngerasaakin iman, bisa ngerasaakin Islam, bisa ngaoningin syariat-syariat Gusti Kanjeng Nabi, lampa-lampana Gusti Kanjeng Nabi. Semoga setajana bisa ngalakonin, bisa nuruk lampana saengke ngaoleh syafaat bagi nang hari kiamat. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Celak Pak lastare ojan alhamdulillah. Rakerah ojan gelak kan ojan ki. Mun gelak ga ojan kan ojan. Rakerah bunga napa sosta. Mun orang tani alhamdulillah insyaallah bunga. Tak oning kejahran. Ibarengin ojan ngak gelak bunga napa sosta. Bunga alhamdulillah. Margana anapa? Margan muramun orang tani sekacengah kita itebu nyaman makin puasang itebu tak usah kaleh. Alhamdulillah ojan gak dintok barokah. Dawuh Gusti Allah di dalam Al-Qur'an, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah.
Wa nazzalna ban-nurana kisengkok minas sama'i dari langit ma anda aing mubarakan si abrokain. Dalam tafsir dibuakin aina fi'an artinya aing si manfaat. Akhirnya fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Sehingga kelaban badana ojan kula bi sampean orang tanah bisa namen kacang, bisa namen jagung, bisa namen padi, sedajana bisa tombu ni kamar kena ojan barokah alhamdulillah. Malar mantar barokah kak dintok benih karo abentuk aing abentuk ojan, tapi cukan abentuk pengaporan Gusti Allah dak kula bi sampean sehadir nang kak dintok kecukanan barokah akhirnya dak mantan sekedua seislamatin malar mantar tatia cutuan selangkeng sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Sebab barokah kak dintok Pak Bu kula bi sampean ni paling putonah dak barokah. Barokah ni kenapa? Maknana barokah kak dintok manabi iolatin nang komus az-ziyadatu wan nama'u. Barokah ni kak maknana atamba wan nama'u ban selalu berkembang. Nika barokah. Dalam lafaz lain maknain barokah al-barakatu subutul khairi al-ilahiyyih. Barokah kak dintok tetap kebagusan tambana kebagusan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syai'un ma'nawiyun. Barokah kak dintok perkara maknawi. Napa perkara maknawi? Tak selamanya barokah kak dintok tak iolatin kelaban tengal. Tak selamanya barokah kak dintok bisa dilihat secara fisik. Tapi barokah kak dintok kadang ika oleh sarang kula bi sampean tanpa kula bi sampean sadar ben tanpa kula bi sampean oning bahwa kula bi sampean ibarin barokah sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malar mantar sadajana pada oleh barokah amin Allahumma. Barokah ni ke banyak Pak. Bila na epon kula kala beni karo mantan seputo barokah tapi kula sareng sampean saja anika puto dak barokah. Kenengan puto kenengan barokah. Kenengan mun barokah. Kenengan mun barokah maka setiap kula bi sampean nengen kenengan kak dintok ate arasa tenang. Setiap kula bi sampean nengen kenengan kak dintok selalu nombuakin kebagusan dak kula bi sampean nika kenengan barokah. Sebalika kenengan mana bi tak barokah baik kak dintok aropa compo otabena pa asaos ketika kula bi sampean nengen kak dintok maka tambah ruwet. Ketika kula bi sampean nengen kenengan sita barokah maka beni tambah sae tapi malah sajen bangal kangku yang ngelakorin maksiat dak Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Bila nak bercukah mintah babanya ada Gusti Allah, ya Allah patan kaula nyuunah barokah dalam kenengan. Dabuna Gusti Allah dalam Al-Qur'an ada budak Nabi Nuh wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakah. Nabi Nuh ketika ampun sandar dari peraunah. Ketika nengkak disah zaman Nabi Nuh kak dintok terjadi banjir bandang secek raja na secek sampai setunyah nikah kelem saja. Jadi dari baba nyumpur dari atas toron ojan sampai banjir saja nah berlalu pan sepenapan hari pan sepenapan minggu pan sepenapan bulan akhirnya sandar Nabi Nuh sareng Gusti Allah ida buakin dak Nabi Nuh wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Nabi Nuh minta anda Gusti Allah rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah pak kenengacin badan kaula paringin badan kaula kenengan sebarokah. Jadi bercuka kenengan kak dinto epenta kula bi sampean dak Gusti Allah malar mantatan ketetia kenengan
malar manter pekarangan kak dintok malam mangken islamatin kelaban badan pengajian tetia pekarangan sebarokah amin Allahumma. Seengka jebon kelak mun pekarangan la ampun barokah maka orang senengeneng pekarangan sajan terentem atena selalu bunga nerema dak papun apa ampun pasti sareng Gusti Allah ban malar mantar kula bi sampean hadir bani karo tuan rumah kula sareng sampean hadir nang kak dintok jukan paring akan dengan sareng Gusti Allah akan dengan sebarokah amin Allahumma. Barokah i dalam kenengan bada barokah i dalam keluarga bada barokah i dalam keluarga barokah i dalam keluarga ni kakatipun apa teti hubungan keluarga laki bini anak anika satajana sajan ngajak semak dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang sebelum abini ibadah nak sangkah kadang solat bada sececer kadang pasana bada sebolong tapi ketika keluarga sal abini aga tuan anak aba tepang sangka seibadah pakai ngak sareng bini aba tepang sangka seibadah pakai ngak sareng anak saengka sateja esna keluarga anak bini bapak sateja pada kenceng ibadah dak Gusti Allah asma dak Gusti Allah Subhanahu wa taala nikainya main keluarga barokah malar mantar mantan sekedua kak dintok itu yakin keluarga sebarokah amin Allahumma. Sebab kanjeng Nabi ketika mireng sahabat amantan mireng sahabat araji nika langsung atuakin kalaban barokah barakallahu lakah barakallahu lakah muka-muka apa dengan barokah Gusti Allah lakah dak sampean fi zawajika dalam akabina sampean dalam keluargana sampean di antara natu anak kanjeng Nabi polisi masyhur barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nikah barokah dalam keluarga mun tak barokah sabalikah sajan banyak keluarga sajan atambah keluarga maka sajan jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anak tak maemut orang sepo tak maemut dak potranah lakeh tak maemut dak rajinah masalah ibadahna nikah berarti keluargana tak barokah. Napa boleh pas sajan lakeh tak peduli dek rajinah napa rajinah lastari asolat napa punten rajinah oning carana abajang napa punten rajinah oning masalah head napa punten napa dera head napa dera nifas oning bab nikah napa punten tak peduli sapa nikah cukan sebini ni ngalen lagi napa kun cek bejengal lakonah mun kadung ngare kadang make duhur biasa sampai telebat itu rod bi sebini tak tegur sabani kejukan putrana tak gelem mangkat sekolah itu rod tak ada rasa peduli sama sekali tak ada kekompakan dalam menuju asma ada Gusti Allah Subhanahu wa taala maka keluarga kak dintok berarti keluarga setak ibarokain sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bila na percuka kula bi sampean sambil introspeksi kula bi sampean sila ampun akaduan keluarga napa kula bi sampean keluarga nah la ampun barokah napa punten napa kula bi sampean apolong sareng rajih selama tahun bahkan mungkin agaduan anak anika sajan semak dak Gusti Allah napa punten mun sajan semak sajan berentang sajan kompak ibadana tandana nikah berarti keluarga nak lebih sambian anika ibrokain sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyebab dari keluarga barokah, termasuk penyebab bisa atet yakin keluarga kak dintok barokah engki kak dintok kula bi sambian sebagai orang laki pelak penter keangkui nyari calon bini. Jadi nyari bini nikah kudu cerdas
kotu papenter beni kor ngetela EFB ratin ya kenalan ilamar eventah pas abini punten beni kor ngetela ebong-embong ketela semukoning elongan arcing pepe namu remuh cangke malanceng leer lanceng ingat banyak pas kula be sampean langsung ngebet langsung entar ngelamar langsung akabin punten dabuna Kanjeng Nabi takhayyaru linutafikum sengak ya mun abiniyah nyari abini pele ongkuan seleksi ongkuan datang orang bini ratin ngatela orang bini ratin cek langsung pas sampean kesem-sempah langsung tak ning punten bu lamar lagi bu pokok engkau muntah abini biruat hina sukaan mati aja sampean pelel jeling nah apa sih jelingah kemana dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allahu illa dhullan mun bada orang laki ngabin orang bini markah kadudukan nase muljah arapa me ngabin orang bini ruah keng polana orang bini ruah pangkada tengki anak presiden anak bupati anak napa boleh Pak Camat pokok seterusnya di pangkat keng markana nikah maka dabuna Kanjeng Nabi lam yazidhullahu illa dhullan maka tak kira itambah sareng Gusti Allah kecuali sajan ena jadi sampean mun pas abini keng pola na aciling sebini nikah keduan pangkat setengki maka sampean sajan ena sareng Gusti Allah wal iyadu billah sebini ang rasa aba keturunan orang mulja tang laki anan reng tani sa biasa akhirnya si laki erosoro akhirnya si laki kapan arosoro sebini tak gelem kek le kebaiki kopi apa kebaik TV apa kak dan apa mau nanti bini nggak nikah tempat akhirnya sebini sajan ngelama ada si laki marka apa niat dari ada keleroh cara namile dari ada keleroh mile marka kemuljaan maka sareng Gusti Allah lam yazidhu illa dullah nomor 2 wa man tazawwaja imra'atan limaliha lam yazidhu Allahu illa faqran dabuna Kanjeng Nabi mun pada orang laki abini keng markana ajling tunyana engkau abini si A misalnya apa mi abini si A pola na anak andreng soki cek sokina jadi abak rek jadi nyaman dekilah kempang mobil nyaman ngangkui kelampilo 60 meleh yakin pokok bayangan lah seman nyaman melolo jadi abini markah sokina dabuna Gusti Kanjeng Nabi lam yazidhullahu illa faqran orang mun niat nikah maka tak itambahin sareng Gusti Allah kecuali sajan fakir cang aba can bayangan aba abini arapa mi abini marka se arwa cek sokina jadi nyaman aba kelang numpang akhirnya begitu gabin ternyata sebini tak belas dak selake walaupun sebini soki walaupun keluargana soki tapi markah keluargana tak ngangkep dak selake yang kep orang embu bahkan yang kep orang ke ngampung akhirnya epak tempak irosoro cek pun gila sajan fakir anapa markana marka kleromi le takhayyaru linutafikum pele dabuna Kanjeng Nabi nutof nikah manih maknana tapi saya maksud orang bini seekebaya tempat sandarah manina sampian rajin sampian wa man tazawwaja imra'atan lihasabiha lam yazidhu Allahu illa dana'atan pada sarang gela
mun orang lake abini keng marga keturunan, marga sebini keturunan darah biru, marga sebini keturunan orang muljah, maka lam yazidhullahu illa dana'atan, tak kira itambah sareng Gusti Allah kecuali sajan enah, sajan randa, sajan randa. Terus sesae nilai seka immah senomor 4 dabuna Kanjeng Nabi, wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa liyaghudda basarahu aw yahsuna farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu biha wa barakallahu laha bihi. Mun orang abini kengain, mun orang abini ada apa mi abini si a walam yurid biha illa liyaghudda basarahu, si abini si amar kena aba tero aja ge peninggal. Mun abini si agak disa mana kuat seengke bisa make aba bisa aja ge peninggal tak aceling dek perkara haram. Auliyah sunah farjahu, otaba karena tujuan male aba tak kala kelaban syahwat. Auliyah sila rahimahu, otaba karena tujuan male asampung bala. Mun tepak nilai engagak dintok damuna Kanjeng Nabi, barakallahu lahu fiha wa barakallahu laha fihi. Maka sareng Gusti Allah selake ipatati barokah dak sebini, sebini ipatati barokah dak selake. Jadi termasuk dari cara atau dari penyebab keluarga kak dintok barokah, orang lake penter ka angkui nyareh calon bini. Jadi kek lake tak usah putus asa sampean. Jombloan pun tak usah keni ateh sampean nikah orang lake, sampean berhak ke angkui milih. Lo ikan dain bi timur ngale ke Cubara, lo ikan dain bi Cubara ngale ke Cilau. Sepenting kengain seepele beni ratina, seepele beni sokina, tapi seepele agama na alhamdulillah. Engke mana bemangki orang bini seratin sesoki sebagus agamana. Saya nama tak saya. Beda nih bini nggak nikah. Beda. Alhamdulillah mana beda. Pon. Kelaj pon ida buakin. Beda orang kak dintok barokah dalam tempat. Bada barokah dalam keluarga, bada barokah dalam nak potoh, bada barokah dalam nak potoh. Nak potoh mun barokah, maka tetih celebe ateh. Esoro ngacih mangkat, esoro asakolah mangkat, esoro lemeleh mangkat. Tak alabanan da orang tua nah. Ngapek teh da orang tua nah, tak nyakein da orang tua nah, nikah berarti nak foto na barokah. Sebaliknya mun nak foto tak barokah, ibakon kabere ke timur, ibakon ngacih entar ngeleleng, ibakon asakolah amain HP, neng eromana ibakon meleh tak boron, anika berarti tandena nak foto tak barokah. Jadi abali dak gelak barokah kak dinto sajan atambana kapakusan dak kulebik sambean baik dalam tempat, baik dalam keluarga, baik dalam rajih, baik dalam nak foto. Malar mantar nak foto nak kulebik sambean, batati nak foto se barokah, seteti letil lepaki nang swargana Gusti Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah.
Lanjut. Cek nyaman saya jawab. Pon mangken abahas barokah. Dari barokah Kak Dinto manabih kula bi sambian nang kalangan ahlu sunnah wal jamaah bada istilah tabarruk. Tabarroka ya tabarroku tabarrukan. Manabih cek pon nak kanak santre nika ngireng wazan tafa'alah. Sekadi ma wazan tafa'alah Kak Dinto di antara faedanah anikah lit takalluf. Anikah bahasan santre tinggal tak apa. Lit takalluf. Takalluf ni kenapa? Takalluf nikah rab ngarab. Berusaha menggapai sesuatu sekita eka andik nikahnya mana takalluf. Cuman mana neng ilmu tasrif beda takalluf. Bab nikah lain boleh. Pon lanjut aja. Tabarruk. Tabarruk ni kenapa artinya? Ngamre barokah. Tabarruk ni kenapa maknanya? Nyupre barokah. Pak bada dalilah. Sebab sebagian golongan mun kula bi sampean nang epong kampung Kak Dinto mungkin ki aman dari paham-paham ingat nikah. Bada sebagian golongan andi pahaman tak poron ke angkui tabarruk. Bahkan menyesatkan orang-orang si atabarruk. Orang-orang nyungkem dek kurunah. Orang-orang kadang manabih barokah atau berekare dari kurunah pas yenum sarang santreh. Bada sebagian tak kesokan. Inya main syirik, inya main bon apa bon. Anika beda golongan ingat nikah. Tapi nang kula bi sampean ahlu sunnah wal jamaah bada istilah tabarruk. Pak bada adalilah bada. Kita buakin dalam Al-Quran wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dabuna Gusti Allah atatia kina nagapi dari makom Ibrahim musallan dak kenangan as-salat. Teti nang ikaliling Ka'bah Kak Dinto bada anyama makom Ibrahim. Nang makom Ibrahim Kak Dinto nika isunnatakin ka angkul ngelakonin salat sunat tawaf, salat sunat mutlak dan lain-lain epon. Ana pada buna ulama mi sunatakin Kak Dinto tabarrukan bi atharil anbiya keng markana nyupre barokah dari lapet dari lampet para nabi engke Kak Dinto Nabi Ibrahim nika dalil Al-Qur'an. Dalil dari hadis bahwasanya para sahabat banyak dan sering atabarruk dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Kak Dinto bade se atabarruk dari rambut Gusti Kanjeng Nabi. Ingat Sayyidina Khalid bin Walid panglima perang. Aneka agaduan rambut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ban rambut seika oleh sareng Sayyidina Khalid. Sebab Kanjeng Nabi nang bakto hajjatul wada ketika Gusti Kanjeng Nabi ngalakonin tahallul engke Kak Dinto kelaban nyukor rambut maka para sahabat Kak Dinto arpuan epeng kira ka angkui ngaole rambut Gusti Kanjeng Nabi ara apa mi arpuan tabarrukan min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di antara nase ngaole nika Sayyidina Khalid bin Walid maka rambut Kanjeng Nabi saya ngaole sareng Sayyidina Khalid bin Walid Kak Dinto isaba neng babana koccanah neng ibabana koccanah Kak Dinto isaba ban selalu ekeba ka angkui aperang. Bahkan suatu ketika neng peperangan Sayyidina Khalid bin Walid Kak Dinto ibeko perang berkecamuk anika toron dari kuda nah toron dari cerena ka angkui nyareh koccanah segeger. Padahal nika neng tengah peperangan para sahabat selain keton heran Sayyidina Khalid anapa sampean miki resa harian kocca ibaba padahal ni kata pang perang bisa jadi musuh bisa nyerang sampean. Nah pada buna Sayyidina Khalid bin Walid marka itang kocca jia bada rambut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ban kula tak ngangkui kocca sebada rambut Kanjeng Nabi nang peperangan kecuali ipemenang sareng Gusti Allah Subhanahu. Sahabat Khalid bin Walid atabarruk kelaban rambut Gusti Kanjeng Nabi. Pon mun kibar kadang kibar saya jawab nika kan sahabat atabarruk da Kanjeng Nabi
mun orang mangken masa ki bade tabarruk. Contoh pun mangken selain sahabat engki kak dinto Imam Syafi'i suatu ketika nulis surat da Imam Ahmad bin Hanbal ni kasantren ya Imam Syafi'i nulis surat pakon atrakin da santren si Asma Imam Rabi ya tang surat atrakin da Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Rabi entar ngaterakin surat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Begitu ibu kak surat serang Imam Ahmad langsung mular. Imam Ahmad bin Hanbal langsung mular nangis cek tetinah. Periksanin sarang Imam Rabi ana apa sampean mak mular, ana apa sampean mek nangis katina apa isina surat teh. Diceritakan sarang Imam Ahmad bin Hanbal kulah oleh surat dari Imam Syafi'i esena surat itu buakin he Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i amimpe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakon pada pak da Imam Ahmad bin Hanbal ya Syafi'i pada pak ya da Imam Ahmad bin Hanbal tang salam ban kabala da Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Imam Ahmad pekal iyuji pekal oleh fitnah engki kak dinto pekal paksa serang penguasa sezalim kaangkui ngakonin kaangkui andi pendapat bahwa Quran kak dinto makhluk mun badal ada pak bektona saya ngak cek jawab saya ngak cek nuro ajakan saya ngak jia nikah seratah Imam Syafi'i ban esena mempena Imam Syafi'i dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Imam Ahmad bin Hanbal bunga kalaban esena surat kak dinto sampai nangis. Akhirnya Imam Rabi ki buru sing ngaterakin surat nyuon da Imam Ahmad kula nyuon ombelan gak dinto nyuon kenang-kenangan kula kan ngaterakin surat dari Imam Syafi'i dak sampean halawatul bisyarah jaya pun ring Arab nyuon ombelan nyuon nang kenangan saking bungana Imam Ahmad seebarengakin nang kenangan da Imam Rabi anika jubah seeyang kui semelekat dak goleng langsung ebarengakin da Imam Rabi nika gula tak keduan apa koro keduan jubah nika secekak yang ibadan gula nika ebarengakin da sampean punga Imam Rabi pleman entar da Imam Syafi'i. Akhirnya itanya akin sarang Imam Syafi'i dak remah Rabi mare pada pak surat engki mare pada pak Kiai alhamdulillah katina apa reaksina senikah sampean ibarengin apa dabuna Imam Syafi'i kula ibarengin jubah sarang Imam Ahmad ibarengin kelampi secekak dak batana dabuna Imam Syafi'i pakana enje engko lo minta ajubah nah keng di hidayah cangrap jubana juah ka aing pas aingnya bagi engko hatta atabarraku bihi. Jadi sareng Imam Syafi'i juba sebarengakin sareng Imam Ahmad pakon becain de aing mangken aing epon tuda Imam Syafi'i kaangkui atabarruk dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi nikah nyaman atabarruk nyopre barokah. Jadi nyupre barokah dari orang-orang sesae, nyupre barokah dari orang-orang sesoleh. Nikala ampun tuntunan ben lampa dari ulama-ulama dimin. Bahkan Imam Subki, Taqiyuddin As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki ketika neng daerah na Imam Nawawi lah ampun saya. Ketika neng daerah na Imam Nawawi maka setiap malam Imam Taqiyuddin As-Subki entar da tempat sebiasa Imam Nawawi kadinto ngajar santri-santrina apa yang tahajud nenggak disa salat tahajud lebih dari banika bahkan muana kadinto isaku-saka kinda lama sebiasa ketujuin sarang Imam Nawawi ketika ngajar santrina nah apa tojuna tabarrukan marga atabarruk marga ngamri barokah. Jadi mun ikir pikir tabarruk otaba ngambri barokah baik kak dinto da ulama otaba da kuruh senajan bani nabi nika saestona atabarruk kelaban sampungan epon para guru da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mun sahabat kela atabarruk kelaban rambut Kanjeng Nabi
bade se atabaru kelaban perlona kanjing Nabi, bade se abar atabaru kelaban la peta atabalam patah astana Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana tidak boleh lo oleh orang atabaruk kelaban kuru seatena asampung sareng Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana ia cerakin sareng rukuruh ku lebih sampean mun agaduan masalah agaduan nak foto tak kening belain pun gelak nak foto tepak saya tak pate barokah maka atabaruk dak rukuruh nyuon barokah dak rukuruh acabis dak rukuruh minta tua akin dak rukuruh marka kuru kak dinto atena asampung dak Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Malar mantar sataja ngaoliah barokana kuru ngaoliah barokana Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama mantan sekedua tejahran ben sekeluarga satajana malar mantar cempara lancar rezekena barokah keluargana barokah rezekena barokah na potona amin Allahumma. Karena sekadin tok sebisa ya turakin kurang lebih nanyuun sabara ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.